Menha ka arpu pratar urisau arhaja arpulai ka seng samla mau kisiem kelayo ban pelong ya kejila kai football hapdeng kirang ba kiblayau ka karta kumsi benta ka jingkilan met banyo ya ka jingkoi ka jingkia kani ka jingla kai ru ka longkum ka jingkin mau iye ya I lead rolling swear bam kwai haduar ublay I belong irang ba snong barim jong ka snong mau kisiem na kalian jok seng sama mau kisiem I ai play kerpang ya pi bago I Patba bati kibale pelat nang kapor kodor ka jongki banukan ban sakilang ban anen sim lang ini kum kaseng samla mo kisim karbang sayo bat penkut no ya kene ka football interblock chongnu snam ar aza akulai hakabang layo akan ainam hai wei na kiri orang ba iblano senyang di pot di barem di bangi syutip na khana ya ka snong jongni bat sang samla biru barok kawai te ngapriang smoga hagan kapor jadi player baru atlet jangan ada veteran kita dekat lagi persen insayalam yakin iki bahaya ngasap jadi netron square dan kublai player hadin kata dan kaji asyik berulang tangki expert membawa jong asal sama rekat baru ada Kajing ilak kai perlok kalong hapdeng kanan ustak persya ya kalum bordi kanan ustak belalam khmat dai ba titos tarwel khan MDC jong kasora bat kalum bordi belalam khmat dai ba balajit kupa sendram MLA jong Kashila constituency Habangi pai pat syak jila kai hakani kasni kalalong kaba itnat hadu katata namar baro art li ki team skilong ki berangkat bor. jila kai kelas dah mana menjok kahit demi no tapi dia tak komon deh dia tak kadiang kami ni lek buat food tiba Kartes lepas Pak Edwin Leo pemain Starsing seidang lah dengan kedua Pak Bandung apa sai Pak Forson Pak Forson dan kecipah Leo Pak Forson ngata bola nak shot pass bola ayam Pak Tunisai Jasin Batri Bapak Lejit haprak kejak sakan dia aja dong. Ketul lesi gendeng ko. Oh. Tapi ding stats yung ko kipawan mi syakmat panatem ng kabol. Tadi ke save. Pak Forson layo ay kabol. La persang ban dribbling yung captain. Oh lama tu. Tu layo Pak Ajit. Lama lah yo bajet dan mereka jingsuki gitu ke bol pensengan lah yo pan intercepted gitu ke bol lah yo Pak Forson tinggal step ha the winger berang step ha lah yo Pak Buhap ke speed ke rivalry jok ke France mensua Pak Karnal dalam way legend ni good bola ini ke penuh yang Pak Snur cross ke bol masih ketika aja ni tak dibakar mal nak lahir sejarah Pak Starsing Pak Forson jadi si Pak Forson nak jeniskan Pak Kartes layaban akil gitu ke bol layaban pas Pak Balajit terus juga update news bila kai Australia kalau koi live Pak Karlai tahu pengaruh bar Pak seluruh hantu dan bak maka tangka kejat jong di Pak Kelvin Kartungor
Kupit gol ada apa gol. Tak sakoi lah gol. Lapoi ba Edwin ba Ajit sa kanya ngoy de kajing keluar jung defender lay ban clear na shot out. Karika Corner kick ban kick di ba Slur. Sampai Hantu. Defenders kita step. Hai Dr. Kit nak pecah di Pak Karmel. Oh, bisa pas sa Pak Person. Pelan. Hantu. Tak boleh saya katakan di gol. Pass opponent. Oh, Pak Ibu Bandung lagi buat. Sana play ke buat. Ya, Pak Person. Pak Person apa sahari Pak? Starting. Starting dengan dribble kata kombik kena. Oh, Pak Mata. Isi bola yo aku. Oh, Bak kaptes biang. Yo bak pensengan. Bak starting. Bak buam. Bak Tunisai. Bak pensengan. Bak kaptes. Kau pembobol budget itu nak bah. ayo Ibu Slur. Ayo Pak Slur. Apa saya buat? Pak Slur tuh ke bola. Satu biang ayo. Wow. Mendai hukum badai Pak Karmel lah tap itu bola. Ini saja player di depan pun maka dispensable. Tu Pak Slur. Bat Pak Jet in semejo ke bawah. Ayo Pak Benlum. Pak Benlum lebu hiper Pak Forson. Gejing kena lek kayak gini ke armat saya. Dr. Kit dan Mejan. Oh, pas yang si Pak Forson. Pak Forson ni dah pas sedikit. Pak pensingan yang mismat. Dr. Kit, oi Pak Kelar. Kalau ayo biar Pak Forson. Harun pas. Oh. Baik Pak Karmel pas sebut. Budget Bersama pensat ke bol seni bercetai lebu Pak Bandung balik layan. Pas biang. Sebab persen yang apa? Nak perlu ke bol. Oh, hantu lesi. Ni ubah Pak kata offside. Saya cuba seluruh kapan apa. Dan bawa Apa ada lah lain. Layo Pak Tin. Dari Pak Kartes. Layo berclear ke bol. Mai tiang layo Pak Tin nak kata ada jingking lah bantar gol. Hantu lah yo Pak Mai, hantu Pak Mai lah lawan cek ke bola. Rawa senang sini, lepen hai mentah sikol. Lepas itu gol ke Benengkong. Tak kata-kata lapet dunia lah Aisha kawe ke offside isu pun smith, but mentah. Ila proof that he is the best. Hak kelas step layo ban pun ki ya kejar ke Beningkong da orang ba snong ke snong mau kis iem ba Michael Dunai. Michael lapan ki kejar, Pak Andrew lah safe, lapan jerong ke ketiga bumar, semlak leye. Tengway alai sausan Rio, merebut kelawar, bagi tiang itu kriket di Pak Slur. sama dia kemudian cek Pak Balaji lah persambat kenti sakan niat na jerong malet guli Pak Slur pas Pak Balaji Pak
Balajit le shoot yang lepas si Baslur lepas diperlok empat pas juga bol. Lepas si Pak Edwin mentan lihat sila laban tahu pakai. Hangtul si Roberto. Nak clear Pak Duboy. Balajit hangtul mendekat. Lepas kendek kensan ni Pak Elben dulu pening juga bol. Pak Seruat layo Pak Jonathan. Baik menur. Bati lah song baik lebih biang bak sempan. Walangnya hidup mana? Bapa lagi di scout. Imasa melawan satu gol. Berinum ID. Tapi Hamzan itu berkawai. Mas jemai mas ni bati siapa? Benar mas cenderung bati yang madan kioskan. Bahasa song bati siapa kerut nasi gol sebentar. Sebentar ibak balajit sendandan. Pemilih orang ibang ke game. Kerabak senang si gol, MLA si gol. Bat hadin kat tu kan minit dah kejilak kai bah ka lumbur di kaliyo ban pen pai kala ya ka gol belathap dai ba balajit ku pas ndram MLA ka Sheila constituency. Ba Elben. Ledah tu bol ba semlak ba pergi. Sampai ayo bak balum itu shoot itu ke bola. Lepas si bak Forson ni lepas si bak Mai. Dari laduk no. Labu balajit hibak Edwin lepas no. Labu hibak Syul. Kami itu jenglek kai kelanang itu kenan ustak tetap gol menengkong di bak Michael Dunai rang bak senong. Bak lapan thai pat di bak balajit kupar sendam MLA nak lumpur di. Yang beli nak pentai yang gol haka minit ke berapa minit. Berapa minit atau second kena. Jadi pelakon ni apa sengai nak yang gol. Hang tu wow. Layo iba ia kan mau men shoot no wow mlah. Hang tu second bola. Wow. Iba slur. Saya layak clear no itu bola iba pensengan jerlah. Kemudian ni iba pensengan di Great Wall kata. Dan ustaz bemlak ba penki. Itu dan iba pensengan di iba ia kan mau nanti. Iba kan ia kan mau baik orang kebuat. Basta sing la pection on kai kebuat. Bat haka bakut jong ka kelamie kelapoi sya ka jinga drone kawai la kawai bat kara jong referee kalong banya shoot tiebreaker bat haka jinga shoot tiebreaker kanan usta kalayo ban tap laikur persya ya kalumbur di sikul pelalam khmat da iba balajit ku pasundram bat kanam job haka nikasni ka deisya kanan ustang belalam khmat da iba titas tarbal khan MDC jong ka suara constituency Lala cerut siba Andrew dan abet kul Pak Syed tu Pak Yai kan mau tu baik kejat ke Roberto Carlos. Kalau ti sakit bulat tak. Kamu Roberto Carlos. Dapat samban safe Malay Melabat itu kebuan. Start dan jahat tu safe nampak. Terus Pak Tunisia. Ila kat lu betok iba Elben ini bekat. Iba Tunisia ikut malu ngatain idawat tetap siapa mau ngap kan ni. Kita tahu melak pergi. Ke golf buka ke bola muka. Betul. Dejan jom kasih ni. Iba staff sini. Iba Andrew le kenyu. Bahkan ni ke bola. Kumpulan nak. Layak perempuan sekebuah bakal di Hokul Pos. Baik Pak Starsing lalai. Bakal bolong mata terlong ke skor. Kawai markawai. Balajit sudah. Sniper shooter.
nak cara kham skam justru waktu juga Alban. Letip hamba one shot. Rồi lawat si Pak Banlong tarian. Pak Banlong. Ini Banlong bro di way. Nak kinong shot penalti bersakai ngajukan mau mensuai dari under 16 Pak Banlong nak seorang. Ndan gol dan selong itu pelaban camp. Pak Andrew lah judge ke bola. Haban cepet kai. Kak kita urukan shot tak kenal haban cepet kai ke bola sini berkat. Jangan orang rumah. Lakat no Pak Paul ke skor lah ibang jengin shoot ke mau super king goal. Ar lah Gawai. Kelumpur di dekat Gawai deh. Bebudan itu player betul macam shoot. Kemudian Iba Alvin kiri bah seperlong. Tidak elat gumno Pak. Kita ingin ikut begini, sepet angin sepau mo. Lali Iba Alvin. Lali Iba Alvin. Nan satar bangsat. Tambah ikan mahabot tak merway bukli. Otong Pak. Mana buat track tentunya? Sudah. Pasal di naik. Kamu mana buat track begini? Dah masuk Pak Forson. Latih Iba Andrew seperti kaya di kebuat. Kata Iba Tunisia kasih. Oh, tembak Tunisia. Kira kaya apa yang okey? Apa yang bisa kebuat? Kejauh katim dong EMBC. Adin belakut no kajing ila kai la yo pat ban sam ya ki kusnam syaki barem bat syaki bajob da ki bahi ngasam ilir rolling swear ibalong irang ba shnong barem bam kwai hadwar ublay Nombor ni. Kejauh ila kai golong bertenar kapoi di kota mereka. Ada kota mereka. La job dah masuk dah kanan ustaz.